Yes, ikaze kurukurikira ibiganiro bya JFM Entertainment ndi Jean de Tumukunde ndagarutse kugira ngo tuganire ku makuru y'imyidagaduro abari kugenda avugwa. Nta bindi nje ugarukaho bitari ubutumwa bwa DJ Dizzo yashaka guha Philipita mbere yuko yitaba Imana, ariko bikarangira Philipita atabwakiriye, bikaba byatangajwe na nyirubwite Philipita. Ese ubutumwa ni butumwa ki? Ese byagenze gute? Ubundi umunyamakuru akaba n'umuhanga mu kuvanga imiziki Philipita yagaragaje yuko mbere yuko DJ Dizzo yitaba Imana yaramaze iminsi amuhamagara kuri telefone, ndetse no ku munsi yapfiriyeho akaba yari yamuhamagaye ariko ntiyabasha kumwitaba, akomoza no ku butumwa ashakaga kumuha. Ku gicamunsi rero cyo ku itariki 19 Ukuboza, urabizi ko aribwo DJ Dizzo warumaze igihanganye n'uburwayi bwa kanseri yitabye Imana nyuma y'imyaka igera kuri 2, abwiwe n'abaganga ko atari kurenza mu kwezi kwa 7 umwaka wa 2022. Mu masaha ya 8:05 mbere yuko DJ Dizzo atabaruka, yari yabanje guhamagara DJ Philipita ariko ntibabasha kuvugana kubera yuko yarahuze nkuko DJ Philipita abivuga. Nyuma rero Philipita nibwo yaje guhuguka ahamagara DJ Dizzo bamubwira yuko yamaze kwitaba Imana. Mutumwa rero Peter yanyujije ku rubuga rwe rwa Instagram yatangaje ko yababajwe n'urupfu rwa DJ Dizzo, agaragaza ko aragahinda kuba atarageze abasha kwitaba telefone ye kugeza igihe yashiriyemo umwuka. Aragira ati mbega gahinda, nimero mubona ku ifoto ya kabiri yampamagaye kuva ejo ndetse n'uyu munsi Dizzo yapfiriyeho, ariko sinabashije kumwitaba kuko nari mpugiye mu gikorwa cyo gufata amashusho y'indirimbo yanjye na Aline Sano. Nyuma naje guhamagara iyo nimero bambwira ko ari Dizzo washakaga kunsezera no kunsaba imbabazi. Birababaje n'ukuri, Imana iguhe iruhuko ridashira. Uyu Philipita rero yabwiye Radio Kiss FM ko yigeze kugirana utubazo na DJ Dizzo biturutse ku munyamakuru yari yakiriye mu kiganiro avuga ibintu bitari byiza ku nkuru ye, biramubabaza bisa nkaho bagiranye amakimbirane. Gusa ariko ngo kuko Philipita aziranye na papa wa Dizzo yaje kubahuza bivuganaho, ariko ntabwo byigize birangira neza. Uko niko Philipita agivugira mu magambo ye, aragira ati maze guhuguka rero naje guhamagara ya nimero ejo barambwira bati Dizzo yamaze kwitaba Imana, ariko yashaka gusaba imbabazi, nicyo kintu yaguhamagariraga ashaka no kugusezera. Undi akagira ati byambabaje cyane ariko nta kundi, ikiza nuko yagiye umutima ubohotse kandi ngiyewe urananze, nta muntu njyangirana nawe ikibazo ngo gikomeze, ndi umuntu ubabarira byoroshye, Imana imuhe iruhuko ridashira. Uyu ni Philipita ubivuga gutya. Yes, urajya muri comment rero maze utubwire uko byumva cyangwa se uko bitekereza kuri ino situation, haba ku ruhande rwa Philipita haba ku ruhande rwa DJ Dizzo wamaze no gutabaruka, Imana imuhe iruhuko ridashira. Utubwire uko bitekereza. Ese ibingibi urabyumva ute ku giti cyawe, bigusigiye iki? Ikindi kintu nakubwira nuko abasitari kuri iki gihe usanga kenshi na kenshi nkuko abantu benshi bagiye bigarukaho ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati birashoboka ko wagiye umwirengagiza, birumvikana ko utari bumwitabe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Akenshi na kenshi usibye wenda n'umuntu uri mu bibazo, akenshi na kenshi hari uhamagara umusitari ugasanga ntabwo agufashe, kandi mu by'ukuri ari n'ibintu bimufitiye inyungu cyangwa se bibafitiye inyungu mwembi, ariko nta kwitabe bitewe nuko yumva ko afite izina, kandi yentekereza ko ntawe babihuriye n'akazi ukora, kuko umusitari akenera abantu, akenera community kugira ngo abone aba performingira, akenera abamuhereza ibiraka. Ushobora no kwanga kwitaba umuntu kandi cyari kiraka ashaka guhereza kandi ari akazi kakufitiye inyungu. So niyo mpamvu rero ibingibi ni ibintu bikwiye gucika, ni mind ziri cheap cyangwa se mind ziciriritse, imitekerereze itagezweho, imitekerereze yo kutitaba abantu. Niba koko Philipita yaba yabikoze ku bushake, ibi ntabwo ari byiza, kuye kubyikosora, ariko nanone n'abandi bose babitekereza gutya, ntekereza ko rwose atari ibintu byiza cyane. Nabonye wagira ngo abasitari hari inzira zigoye bacamo zituma bagira trauma zo mu mutwe, ku buryo usanga batagitekereza cyane nk'abantu basanzwe, ku buryo kumuhamagara biba ari ibintu bisa nkaho atari byiza kuri we. Birumvikana ko ari ibintu bikwiye kuba byakosoka kuko ntabwo ari ibintu bigezweho cyane. Reka nkwibutse yuko DJ Dizzo yitabye Imana nkuko inshuti ye ya hafi yabihamije, yavuze ko yitabye Imana ku gicamunsi cyo ku itariki 19
hari kuwa 4 Ukuboza birumvikana. Rero uyu akaba yitwa Mutambuka Derrick mu mazina yiswe n'ababyeyi be, nubwo yamamaye nka DJ Drizzo. Akaba yaraje kugarukaho cyane mu itangazamakuru nyuma yuko uyu musore ahuye n'uburwayi bukomeye bwa kanseri bwatumye aremba cyane, ndetse amenyeshwa n'abaganga ko asigaje igihe gito cyane cyo kubaho ubwo yari mu Bwongereza. DJ Drizzo rero yasabye niba asigaje igihe gitoya ko yafashwa kugera i Kigali, akaba ari naho arwarira. Yanitaba Imana akagwa ku butaka yavukiyeho. Umusore rero akaba yari yarabibwiwe yuko azitaba Imana, baramuhaye itariki, baramuhaye mu ukwezi kwa 7 umwaka wa 2022. Akaba yitabye Imana ku itariki 19 ukwezi kwa 12 2024. Birumvikana ko ni nyuma y'imyaka 2. Afite rero yarafite imyaka 26 y'amavuko yitaba Imana. Ubwo rero yaratuye mu Bwongereza, akaba yaraje gutabwa muri yombi akurikiranweho ibyaha bitandukanye, akatirwa gufungwa imyaka igera ku 9. Cyakora aza nyuma kwitwara neza muri gereza, aza kurekurwa asohoka ku itariki 23 ukwezi kwa 12 2019. Icyakora uyu musore akaba yararekuwe kanseri maze kugenda imuzengereza cyangwa se imugera kure, atangira gushakisha uburyo bwo kwirwanaho, ariko bikaba byarangiye bidakunze. Ubwo rero yaramaze kurekurwa atashye mu Rwanda, DJ Drizzo yavuze ko kuva 2018 ubwo yamenyaga yuko arwaye kanseri yagiye yiyongera kugeza ubwo yabwirwaga ko asigaje amezi 3 yo kubaho. Hari abantu benshi bagiye bumva audio twabakiniye hano kuri JFM. Hari ikiganiro Donacimento yabagejejeho cy'uburyo yari gusenga avuga ati Mana urebe bano baganga barananiwe, bambwira yuko ndabura amezi 3 ariko uzamfashe uyandenze. Urumva ko ni ibintu bitari byoroshye. Kigiye rero uyu musore yabwiwe yuko asigaje iminsi 90, ariko hakaba andi makuru yuko yaba ari mikeya cyangwa se ikaba na myinshi bitewe n'ubushake bw'Imana. Yavuze ko akimenya inkuru yuko asigaje igihe gitoya cyo kubaho, yagize icyifuzo cyo kurangiriza ubuzima bwe mu Rwanda, ari naho yaje kwitabira Imana. Ngayo nguko rero nuko nkuko bihagaze ibya Philipita na DJ Drizzo, nuko birangiye. Utubazo bari bafitanye twarangiye, umwe muri bo amenye yuko undi yamubabariye, mu gihe undi atigeze abimenya bitewe nuko yari yitabye Imana. Ngayo nguko rero ndi Jean de Dieu Tumukunde, kandi subscribe ubundi udusigire n'itekerezo cyawe.